Bia Kamal Kanwar online TV channel. Ler balinge jan gɔaa same. Ler mugur liang. Kaman tuog. Ka jang. Ki ka kume dinka. Marwaish ke kirme yadit. Ka jan lera me. Bana taa danen yos ka Nuer kaja. Bana jan LinkedIn. Nuer yos ka ke. Kirma yadit. Ki jang. Ka duob danen biken Nuer ken. Biken kulu yarum ka ka. Ken yos ka ke la tool. Ko biken Nuer. Nuer ken ten kontin. Cha chiang jane cha janga jano jang chikane to go at no go de na to kamal ke de na to kamat go jeno jin mi jram jidit der subscribe ka der notification bell der jetwan ko mete ka lari ti shibrech de kan chamala shukuji ban rachame ban jelinkel ka do badan de kon lingaja agora je eno jin bijis bi palping keyboard link ka gatin talk ko real message me we kan waran content tin yoske kan kuma jan mandana nag Nuer bana shure lar kanama man to ka jang use kan Nuer an kuma sa Sudan eden cha kam west today ka South Sudan de kan ger kaja kan Nuer mi kon gui kona Nuer to wanda bom cha ka mo ka position to dit ke kom ne re kum ka kirme ya dit la kum jane ka kan cha ka kam ka bang te ka duor mo gor ka ka kam ka ji duor ka te mo gor ka je meken lada mo meken fulfill ki kantin kontin kwari kwa kaji ano bilat kan Nuer mken ga kon lat sha janyeten la ja woika kan Nuer cha ka kwan bang tel Nuer mo kwan ke jang ba jam mo ka gwa lat ki binen a joja gwenaten kontin de jang ten ba kan shira machin Nuer chikana ki de te daga riem Nuer no ene Nuer mite Nuer mishine nan tama te ker ga jang re kuma ka gwasan danen naka Nuer ten ngaden o ramamo chelat ndi chelat ke che jang che kalwa ka nek dien ka Nuer kwan ke me yadit ka ko bi ka Nuer ken bi kan ka kulanak shana mito chan ja kon ngai gwada me ngai kono no ko kor gwasan paiwa kirme yadit anu che nasir che jabuk kalas bom che gad tiene che ka nak che turun ken che agut ngai konan gwanu lan metede let kirme yaditam ka ngana user to nega tuk den kor me kol bokuro talk an koro batore which ka great abnal state ke ba Nuer ba ka nagre wi ka nasir si ajalinga no nega tuk run ka ngot ka ron kan pen tenet ko la paiwaro kron ki dangro de dangro dong wan roje chikana lat dio jadi je bu social media jaten chaje po za radio chai po za channel ko ken me chikana chikanwe ba troop ki army SSPDF ba je deploy ba je nangre which kanater aga ba nangre which in winemi became disarmament we cannot carry it out lo ba chikana no ba hale ba meken dial ba ko cap an kamen tele duomo de kana cap ko ja ko ngai kana gwa an go ne ko ne te kana sir Nuer ke ngwan Nuer ko te kana sir chicken met ke de ni ten ko de la de ni kirma yad la de ni jana din chala ku ya radio ko la pai daga me pai jaro len pai nakten ken jang KSSPDF ngai kana gwa eno tika gwa da dan ko bikan Nuer kulanak miteri ga sheto ki mite ko dor misha kam gare wi ka juba
ba ka jugo no wiaten chicken ten la ne tek ten la ne ti shiliu ka kujimo me sha lat ngaja ja gwanu the outcome man be outcome ngaja ja ne tin ko influence kin ma yadi ka ne tin content mo ja kayo no ne tin da wich la nuore telemi jaka ko de ka kok ki de mo kayo bikan rodian kwa ki bikan dorin bikan kwak chika rodian de jaga jan hakaba tiga gotong wan tu narum ten ke dina man kuna jako china rabulin ke dina jana men yam gwad mai dan una mai ten chirka pol lakan uten kan ja wo ka mai buten ka ke dina so taw narum ten nongo kor ko kan naw ya mach ka bom cha jing ni chang jin binin ga doren baje do ke baje nak rode kan gor kan man ko la man wara kep kan gwar nyet kep kan kapin si lok baje do cha diode kan panken kan jang de kon de trai wich kan nasr la sspdf kan panken kan tolbo ka bom eni bode jala kare yir kana kaftal bot mo yir mo kuch chol kana no na me dun e kuma so sudan ga kujimo en mi jal kare yir bnay yik teke bnay tax bnay kanten mite ga lat ka bok tin la lat kare wich buke interfeten bo buga na mo ke bungre ko ngat kanu ngat kan tumon moten te ka la mite dit content te ka dorin ba mishi wone ne jaba shikana kal kenyon anyonya mo rewi ku yara du gen charge connect ka generator ki karaba so ka wer mlep kana ko chikan goro dong te ramde nyinga ka miste ko re kana to bugarin tan bukan generator bukan dor ngwa mo bukare ga mo bukana mo ka karaba so ram en ram chi ben ke civilian ji ben tiaga mo and then bi karaba no mo be je ki baranak nyoka rek boche kana mo ka kandang na so chikan tan la ne ti jimal ka te ga tan la jikur mi jira mi shi specialing dung nena kono roch shi man chala da mama nyandeng shi gang da mapier ajara mo kel garwade mi shi roch ka loda je jang jugo yo janga ala liya majur daga me chwa je use la dor mi biya kor biya ga togaje agenda na content ka yana wan mila jen ka lalada ka shwa ka bel ko gorka no letkan men chale iden agenda ba ko to shol ka no majur dak ko thok majur chi kana chol chi meje kana lat kan jang dia jen gor bon ko ten wala na man ko gor ko no band ko lar ko band kan acha dob dan use kan Nuer ka ja dob dan na kan Nuer ka ja so chelar no shwa general majur dak liade shwa ja ko biya je use la dor mu biya South Sudan biya da ka je chelar ka jo nyam ne dial jaram kel karwada an ko de ko ngi maju dakten tin waron wante kten te kel ke kirma yadi kan water the same water o gwade dan akan te ka gad ken gad maneken gor ken te tiene te jana gre we ken nasir ka class bom mishran tura gwe darawe tur na gane tiene kon te cha bok te cha wang no bokane kun ke chemical naka ke wando kati kel yan jiram dan nang ne ko man nak chi mor ko kan chi mor man biya nga yene ko lan Nuer chinkile liu gwadan ti tan la ja kan ga bayo nang ne ka kan ti dun bay nang dorun gwadan bajo kwenten ba nong ni yo body but gwadan ngure teka the debate logo Nuer ana ku celebrate le Nuer ala je talam bi chop ko je barun gwadan chi rek tok la ja nang na da woch bay nang na da wo dun balar no ci gwar tok bat gwada dan ngodi teka biti jeg bugal hallo ko Nuer kun ana me ameritan so tin wata ga tan ngwai ko ke majurtan ayu ke juba kan spin dia le ci kan kelen ci ga spin ne te nyo normal tele mal mtredian ruden dia lo ba Nuer ba kana ko ngai kana gwano na medan e chanak naga Nuer ki korto ga ngane toke wuj Nuer ala mun Nuer kwana melinga nana ariza ne dan me bina kulu nyinge ja ala jang kan chudi regroup churu sholo kan ke SSPDF South Sudan
defense force na ma charge lu ne thong wan long SSPDF shi South Sudan shi ke ne content gang na South Sudan ken ke militia ke wayami ba te la de ne kir ma yadit triyuden dial ka jang che ko lo la na tan na tan che ji equatoria ken do che ka tet ne don content ko le mo ka yo ko bu ko liu ke kui jan ko jan la lat ke ram dictator la gorno be dore be jagang ka nak da kana so won mo kwar mo ko le biol ke nang nat kar kwa targen one tribe ko wade ko yon gu en one tribe ko wade Nuer all 63 tribe dor jan bakalu de kandial ci rodien matkel target den ku gan target Nuer dio je tele dor ka kan dor jan bakalu de diok te kan Nuer kan nak ko tamme dan me ci ron kin dang rol diok me ci tuok ngam je go an en woni te konte te kwarga te de nyetir ke den kan Nuer even chief of staff ke ne content te de inte pindian rudien dial kan Nuer so men mi ban Nuer bab na ka chang wal de ka pai wero ron kin dang ro jan dang ro ron kin dang ro wal diok so ngai ke lo de Nuer so kan Nuer konte na kan Nuer ngai ken lat ken o cha confused char ke de confused tel mi shala confusion mun haka ne kun tel mi shala confusion ne ke ngeji ko jin miti ke riet mudere lar chadem to ko no ba ne ko ba kan mi sherwacha so meje talk can all these 63 tribes in the South Sudan children matkel charu den chamu ke yo especially ji Equatoria Cholo Bar ka kan jang men me chikan jor Uganda chikan nyako non kan ka so gane dial to kan dial tin the South Sudan udung ne shay na ngane teram kan Nuer kan nak ka mindset nga mindset jana ci jang ci kendur dang dial titi ci kana jago buga je tan Nuer especially de konchu ka ber de konu ka murle jeni na ne ne chang tama murle na kana tang Nuer na me free planet kuma kirma yadi kuma jana ko gor kono bu kule kan they will make Nuer busy here ba kan yere ji te ka den ka ji te ka den ja mu ka me jan point and kira ko in order for your plan to succeed ba yikte ka do mi bine da to bidien bi je ka ja bi ka mo ka ta gang kan den ko tama mi sho jo ka lel na ba jo tel ne mach so ba med ba ka yala ka ko tia ka long by the way ke kuma jana ko ba med ba no nan right ko na tama te me tigten akana laro isi US cha ka sanction ne tel me te nangare ke juwa na mo ke lu tharɛ ka te me tigten kan ma je to kan ka Uganda jen ko te ka Uganda mer dawo je tam right ko na me ku tar gan Nuer ma ban yo je yo do badan te gare we ke ja mu kon bun ko na me share la ka jang no bi kan Nuer bi kan ka kwat te kan gorno bi kan James Kong shorale bi kan lat kwara ka Great Apna State tit ka man ngai kon no te kon gan Nuer den lure kon man dire ke juba man la men dipinde ni ke men tede ni pinde ko jaram na la ler la kalat lere nyin SSPDF ler enme lerode je lure kon la jala don ka ku kuma ka jan ke kuma dinka de ni ken tintere which ka South Sudan te la ske ka cholo ken e national army chi national army ne ti ke ken na hal da which to point and kill boy point shi jaram dan te ke din daton ke di ni ken kan jang dial mun kula te ke jang elder council so plan ken dial ka te ka dial ka bukan Nuer bukan ke use ko Nuer bu rodien na ka rodien that is the only option they have right now ko kan jang chicken ko ter tel ko ter kan this time nyeni yoken jen mu kuyen kuma Uganda kuyen the nen rai wai ka juba ko plan dien o bikan Nuer bikan kanak michigan Nuer kan kanak a ke chicken Nuer kan ga pot ke kan o changa jega kan ngaje no telame lonkana bi kulu nyogo jen nyawo kan o ka doren koken
do tunguiro anu kan bumka bukan tonken bukan ngashutul bukan the whole country South Sudan but you dependent by chola no dinka country ke any position in the government tin didial buga chwa nyen ken chet kamenta makan ta ka position didial do you know tel do made kan tan ka kan position to unless chicken wore gan ga chotten chicken ji ku try chicken ga chotten ko kan eti run mi chine ken wor wal kan bukan kula ajak buga na mo ka yo ke bukan nei to bukan charken bukan ga nyon so melet kum kim yadi da mi cha plan again a plan mi joj so jang use kan nuera chum ko kon en gwadama jang use kan nuera you know a use kan nuera ga ja nuera wi ka so Sudan kelyo mi kona kan it nyam ten continue to within te chunga cha kai intimidate they cannot be intimidated. They ram ka der with jek chene ko na ko kayo but not all of them. All of them kaneti no go de ka shanga lor. Cha na sha ka de shanga jek. Ko nuar ba che jitia ka de cha ka shanga jek. Ban mi che ko de shanga jek jan do ba danan biya kula pit biya on yam gaje. But kirma yadi nurai kona telele dech. Ken milishi andi ala kon ka jang kan dial. Mete mi to kaka kuma jani she Japan jen mu ken na ko ganken ke loko ken ga reserve bu you ken bu ken ka use be ken dor ko ken bu ken ka kok siramente Uganda te Darfur yanten ko chole RSF ken e tigan dial ken e di chicken ka kok ken dor ko ken konen changech chicken dial kok ko ba Nuer ba ken ala tar ke dina Nuer won mi chig to Nuer bo kan ne ko ken ji ko toria ken ne ko ken tet mani ken bara konden la right a je kan Nuer so na me cha plan akin me yadit ko ben Nuer ba ga jago ken ne ko ba tar gene ke re wike South Sudan at all the tribe so do di altel dor me kan Nuer kananak man cha ko ku je Nuer jana ko Nuer kan ko ta ko power chana men guch Greater Penal State right je wudumentam kong shorale yen cha kam Greater Penal State ai kon ka kornin ni te paiwa me bu kor ko to jara me dane cha jak we match we ka kap kanasa jaga jakane Johnson luin te ga de mishala golek force Johnson luin ja kwany Ramadan bi disarmament be je ke rawot re wich ka South Sudan kwanya jang ka gwada kwanje ga je wojente ka Greater Penal State gwada dan tan wata keten ko ken Nuer ken te ke kanten mo to ngwana ken so ba ga yikot ka tat ka Nuer ko bi ka bise na karodien wal kuma South Sudan la kuma jana na mi we ka mu wona jen ka woni but chin Nuer shi kananen so reason dana kwang ke James kong chorale ngade chi hidden agenda am jojo long ko rammi chi ga kan Nuer ka chi ko linga Nuer ka ke jina chal jilo kwang an wo don Nuer wonon peace chi jan gwadam cha jogo no jin mi chaje ko appoint tam la kor ke governor dung Jonglei state dung Greater Penal State la malekal buku na re duaron na yo hometown na Nasser bimal len biuno bimal be restore ramishina nak che Nasser chekanak chega buka cluster bomb janona you demand them no bikene like bajila ka bomb ka nak duka ka wala do badien kan Nuer shaga de luanga mu kwa control ramishi ka konak ja dem talk so use kan James kwang shorale allow be nyen kan Nuer ko jana gan Nuer bona so bu Nuer ba ka tugu no lem netin konti la jang jen do bran use kan Nuer ka jana ko chang dan chen Nuer shi gurudi ngutugu chiga tel bom te teredian bikir ma yadi betin kon go da la lere wi ka so dan bu sholat teram South Sudan bi le nyok makana jaka jang nyok so really trade and tema ka kuma jane kan Nuer
So to get Nuer out of the way, Nuer can go use. They will give them money, they will bribe them. I know we are Dakawikun. Nasa made Dakajene get 2014 and Nuer. My would made Dakajene and Nuer. They record Dakawi the Altiga Nuer, so Terradin, Michaun Nungulka, Geru Nuer by Jacko, Kola Community by the Vicam order. Jenin Tama. Urere Duarun, Unono Malton, Ramuluka Neka, Ramuluka Yen. Ajan danan kwan wer kwale use keje akirma yadit. Me kwan ke Lieutenant General James Kwang Chorale akirma yadit. Chinere wan chigarwal. Chigarwal that can no and James Kwang Chorale. Yos kan jako babinyi kan the continentere we can answer kan ola. This is a reality. Medan me chaga Jakan Johnson lo nyano ya kabu me jejen bor. La babur ken bubulu ni kan joko chika kok dong de kan ite nyamani dong de nyinga Nuer ba chigalo jokone ajene kwaren yal ko alo jakaja ren yal te wa jaka lo bugun war bukan ngabanak jin kwar jakaren yal ititen angum dirlel so nyod jen eno chi fail already tell me chiteka long dong dire wech nore diri ledeka. So by any means, me take a chance of me charge de ji watch. Ko Nuer mu we ajan tadi no. Yos keke ko bikan Nuer bikan ganak. So what the reason ka ko dong deran de jaliak ka jana nunga ji ko Nuer kun bu binak a very clear no Lieutenant James Kwang Chorale kwange je ko Nuer ba torture. Ko tema chamoy ka order. Where we come malakal ke great apna state no mal kene lingono je mal mo shilalat anyong mo biya ngajbo en jen lat ka je khor ka ko jen buru mo ka jes pele mayo ka Nuere you know so ka kuje mo anyo gwada cha ku ngten bo chi gwada dung jes pele mayo chi dung ke mo yatit but yos ka je ko bo clash ka nes pele mayo ka bo clash ka ni ko la civilian so ba power ba chutel power either de wona ka je ke dara to bono ba na ba kanak you know achang nana bo dara power dara je use ko do brand dara use ka je ne ko nen je ga be lon ka ne ko ni cha ko mislead no yene ke national army ter yene kor South Sudan mi ke national army ke ten kon ni jola SSPDF ngum mi shiken jen bo ko border Uganda jojna kujimi mi kono Kenya ten majador South Sudanese bo anyong mi naw na kanos antichal ke rabol RSF na ka ten ngwado mi bekare wi ka South Sudan kana kan je South Sudan che me je to ka jazira kama dena ngum shale tel mi shale chenga ke abduna so ke mi yadi reality user ke tactic nikke te bi jambu kula free but right now tina la ngonin tama telan Nuer mul la ngonin cha nyinken cha kanen chika joja de enen bukana la de move bukana mega baje ne Nuer yos kaka min nyokon ka jongle state bana mun kwain ke Dr. Guiäc bana je ngaje no Dr. Guiäc kwain ke je ko jan borum ka law Nuer me sha de kume SSPD mi chai deploy chim chai nang tamre wi ka jongle bor cha nang kel kene dinni Uganda ko dinni Uganda shaka da gonna to gon chaka da ka greater panal cha nyo da ka jongle gonna continue waratan goda kon wi kene no to waya meteten so Dr. Guiäc yos ka jabo the same way yot ke General Kwang Chorale ke so kan wadi alti yos kene ko bikan Nuer bikan ka kula ham jen do man tele do be din mi ajor so for Nuer to survive ka jen battle me malal ka me jang gore je den Nuer de kana ngit and no kan wal use neka so member den ga gwasan be betel paleka ko la dor mi chiro do nyuka la yang wanga ba paleka na betel kon Nuer tama
ci wona kan kam minkan wona kan kam linkan jisken de chiro kumno wal tem right now jitken ci goro den lep ngitken de chiro gagno wal ngitken tam ci goro den lep kan dial wadbe mo bala de jang kan wer ko ne kan ka kok bu Nuer jenen ngada je ka kora pai wa ga Nuer shi galan mo galat ka gangden ka dorien e kan hasar nyu je gwanu ken ci ka ker nete ba use akane den kon tin ladit tin tere kuma ka kirma yadit tin kwala ko ka kirma yadit so kene de kon tin dong ba yar so liangana me gwanu kan kwadi alkona sha kwany ga ka ko ken bugun Nuer bukan ka torture kwara kwany ka maka great upper state kwara sha kwany ka jongle kwara sha kwany ka Yondo state kan kwadi alati o bukan Nuer bukan ka torture ko ka riu Nuer kan dia so na me amde yana ngat jang plan dien Georgia jang plan dien o bukan Nuer bukan ka dismantle bukan ka yar ko dob dande kan yar ka ja kaji kan tung tok bana amana dien bi angat gwa da wona ka murwal na are which ka great upper state Bolmel already de la no cha tung kwanya la ko right now so no kanane lar no jen cha kam carefully but right now right ko na jiram dana cha kam long so Sudan kirma yadit jiram dana right la spinni dia la kon la de kenyin kirma yadit again the acting president right now jen do dana nanke de ni kirma yadit deni Uganda jen do dan kwala nan ka juba ka je ko ken be ken wuri shal ke bul mil be ken ko loga anyok ejen mo kwen ke kon shora leine Dr. Guiäc ko bukan Nuer ta gwazin kon tigaten so this is the reason so bul mil right corner ni point there asab ke mi yadi no bela George ba bel right ni amna da tam bo boma no ko sha kwar cha to secretly dia nena karoide raje chalat pan nan bol mel ajana kene dine dialan content ka bonte goal kwaro report ka SPDF angura kene yena force ko bia nei gor en rana akurode report che ladwano jin Dr. Machar mutual ka commander in chief ka SPL mayo woja karwani titi chigalat ka normal person jen vice president thong mi ka queen economic ka kwara oda ka economic kana man kam long abu right ka queen country ka ram de raja ke ma jadid but entamo ko cha agenda jani she can fulfill already Bolmel is the acting president right now again the acting president again kure dial ko kala dona ngodial tin latke she endam right now cha course jango ko already right kon ko she jango ngad jeno jen chenete kontilla official nying espele mayo cheka yen kakati jen pot kang kwara petroleum kendi al kakati jen so what do you think gujede jen pay kwan ka kor jongde pay gwasame kane jen watille de a problem anyok mugu yenen kanedi ti kendi ni genen kule la militia ne ken denen ku kan chole national army ala SSPDF memorudian ka jang ken ka makap ka salary ki ka yo 13 months without salary but right now jana pay deni Uganda ram kel kudang $1 ka chang benyo dare deni ken tela deni jane la SSPDF dare kalwak we pay ni ne ti moti la titela juor no wida dien so me bianga judge kum Uganda rewi ka so Sudan nyu de jagwanu SSPDF shi national army am jojolo national army ke de indian content dier coach de ka jaka border dum Uganda kana so Sudan de jaka border dum Sudan kana so Sudan ka koro kono to de jaka border dian ko MD na gankan ni with the dien ma they interfere ka wije da dien jala kana gang jen kula sovereign yone
yene kone la jewich but kone take a militia ken tele ke training mugwa so gui kenen go ba kumrien ba jalele ba jo so jan ku kan kuman Uganda ku kan get involved ke system ko ba kula te ka gwat be kan latken dial kan kalat ke freely so right now as we speaking kan jang ka free tele mi nyot kan tama man buga nyot karwara buga ja ko bi dien batu o mu kan great apna state mu kan nasar ka ulang ka lung chu kan yan ma ja to go full scale war be chu to re ka South Sudan ko Nuer shi ka ker shi ka lung ka ta di ne wale yan ka ga shi ka ne tinget chiang wa shi ka ne tinget manan le road shi chu nan bana ka nasar manan cho da lat so the greater mistake in kukir mi yadi the lat kan dinka community ta dana kukan target kukan Nuer kukan target kaja mo kan push harder buga wo wonyam be baje long ke kuma South Sudan no be nyokol hin kel chenga men use kan helicopter na kan gade tiene be baje long so bol mel antam ka raja me jen the acting president men leren ta men la dial kirma yadit biena nen ka gwatot karwada so bol mel janam dana jak non kuma dinni Uganda rewe ka South Sudan mishe parwe jenu South Sudan win mishe ade men gang ne kokien agenda na gode nywa yekel Nuer yos ke yeko bia Nuer kun bia kanak so dumude yerun woitana na mo dara gwalo so miara kari kan kana bana moran we miar ba mo gwana jen ba longa le ne nat dino mi kana se mo gwalat ngada no runden tan ya ba baje lonka je ba bay ni ga baje bech jenda na gore de nywa yekel gor je nywa yene ko ken ani biya tagamal bye bye